Mu gihugu cya Kenya hari amakuru avuga ko ikiriyo cya Raila Odinga witabye Imana tariki ya 15 Ukwakira 2025 cyahindutse imyigaragambyo muri Kenya. Abashinzwe umutekano batangira kwifashisha imyuka iryana mu maso kugira ngo babatatanye. Raila Odinga yabaye minisitiri w'intebe wa Kenya, amara imyaka myinshi atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya. Yapfuye nyuma yo guhagarara ku mutima ubwo yari yagiye kwivuriza amaso mu gihugu cy'Ubuhinde. Kuva inkuru y'urupfu rwa Raila Odinga yamenyekana, mu rugo rwe ndetse no ku biro by'ishyaka rye ODM hateraniye abantu benshi cyane batangira ikiriyo mu gihe bari bategereje ko umurambo we ucyurwa. Mu gitondo cyo kuri 15 Ukwakira, indege ya Kenya Airways yagejeje umurambo wa Raila Odinga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Jomo Kenyatta. Hari uruvunganzoka rw'abaturage bari bagiye kwakira umurambo we. Kubera ko byari bigoye gukumira abo bantu, abashinzwe umutekano babemereye kugera aho indege yari itwaye umurambo yari iparitse, ariko ntibanyurwa kuko bageze no mu gice batemerewemo kugeramo. Umubyigano w'abaturage bemerewe rero kwinjira imbere mu kibuga cy'indege watumye gifungwa by'agateganyo mu gihe ubuyobozi bwacyo bwari butegereje ko aba bantu bagenda, cyongeye kandi gufungurwa nyuma y'amasaha agera kuri 2. Byaba biteganyijwe ko isanduku irimo umurambo wa Raila Odinga ijyanwa mu ngoro y'inteko ishinga amategeko kugira ngo yereke abaturage, ariko ubwinshi bwabo bwatumye gahunda yimurirwa muri stade ya Kasarani. Abaturage baturutse imihanda yose bagiye gutegereza umurambo wa Raila Odinga muri stade. Ubwo wahageraga, abenshi bavuye mu byicaro byabo biruka mu kibuga hagati, nibwo abapolisi batangiye rero kwatatanya bakoresheje imyuka iryana mu maso. Hapfuye abaturage barenga 3, ndetse bivugwa ko hari abaturage benshi cyane bakomerekeye muri stade, ariko umubare wabo nturamenyekana. Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto yatangaje ikiro cy'iminsi igera kuri 7 ku rwego rw'igihugu kugira ngo abanyakenya babone igihe gihagije cyo kuzirikana ubuzima bwa Raila Odinga. Biteganyijwe ko itariki ya 17 Ukwakira 2025 aribwo azamuhango wo ku rwego rw'igihugu wo gusezera Raila Odinga mu cyubahiro uzabera muri stade ya Nyayo iherereye i Nairobi. Biteganyijwe ko Raila Odinga azashyingurwa mu isambu ye iherereye mu gace ka Bondo mu karere ka Siaya ku itariki ya 18 Ukwakira muri mwaka wa 2025. Munyamakuru akomeza kugenda avuga, reka duce Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abajura bitwaje intwaro kuri 16 Ukwakira 2025 bateye ishami rya Law Bank rirere ku masangano y'umuhanda ya Victoire mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, bafata bugwate abantu bose basanzemo. Ubwo iki kibazo cyamenyekanaga, abapolisi ba RDC boherejwe kugira ngo batabare iyi banki. Bahajyanye ibikoresho byinshi cyane birimo ibifaro, ariko ntibyagize icyo bitanga, biba ngombwa ko boherezwa abasirikare n'ibindi bikoresho. Aho gusohoka muri banki, abajura batangiye kurasana n'abashinzwe umutekano rubura gica. Abaturage benshi bateraniye muri aka gace bavuza induru mu gihe abandi bashakishaga aho bahungira. Amashusho yaturutse Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje abashinzwe umutekano binjira muri iyi banki, ubwo amasasu yaracogoye bafata abajura barimo umugore umwe babashyira mu modoka yabo. Law Bank yatangaje ko abashinzwe umutekano bashoboye kugarura ituze muri iri shami ryayo, imenyesha abakiriya bayo ko umutekano waho urakomeza gucungwa mu gihe hakorwa iperereza. Yagize iti, nta bakozi cyangwa abakiriya bari bahari bakomeretse, harakomeza hagenzurwa by'agateganyo kugira ngo abayobozi bakore igenzura rya ngombwa. Byagaragaye ko ubwo abashinzwe umutekano binjiraga muri iyi banki, abaturage bari bagiye rero ahitaruye inyubako ikoreramo biruhukije, batangira rero kuyegera nk'uko amakuru atugeraho yakomeje kugenda abigaragaza. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa ni menshi cyane bikomeza kugenda byandikwa. Reka mbabwire ko ingabo za Israel zatangaje ko umutwe wa Hamas wohereje iki gihugu imirambo 2 imbohe z'abantu bari bafashwe bugwate, bituma umubare w'abamaze koherezwa bapfuye ugera ku 9 muri iki cyiciro. Umutwe wa Hamas kurekura abanyasirema 20 bazima kuwa mbere, mu gihe Israel yo yafunguye imfungwa zibarirwa mu 2,000 z'abanyapalestine binyuze mu masezerano yagizwemo uruhare na Amerika, Qatar ndetse na Turkiya. Kuwa kabiri Hamas yohereje Israel abandi 7 ariko bapfuye. Nyuma Israel ivuga ko harimo umwe utari uwayo umunyapalestine. Abo 2 Hamas yabahaye Israel mu ijoro ryo kuwa 3 babanje gupimwa harebwa ibimenyetso bya gihanga, basanga umwe yitwa Inbal Hayman, undi Ali Mohamed Atrash. Aba bose bishwe tariki ya 7 Ukwakira 2023, imirambo yabo ijyanwa n'abarwanyi muri Gaza. Hamas yavuze ko yarekuye imbohe nzima zose zari zisigaranye, yohereza n'imirambo y'abandi bishwe
yashoboye kugeraho. Ni mu gihe ingabo za Israel zo zavuze ko Hamas igomba kohereza n'abandi 28 bishwe cyangwa ku bufatanye na Amerika hagasubukurwa ibitero kugira ngo hagerwe ku ntego yo gutsinda burundu Hamas, kuzana impinduka muri Gaza ndetse no kugera ku ntego zose z'urugamba. Tugaruke mu Rwanda, mbabwire ko Komisiyo y'Igihugu uburenganzira bwa muntu itangaza ko ku magororero yo mu Rwanda hafungiwemo abantu 74,553, imibare igaragaza ko bagenda bagabanuka, gusa akaba hakirangwa ubucucike bukabije. Ni byagaragajwe na raporo y'ibikorwa by'iyo komisiyo y'umwaka 2024-2025. Komisiyo yagaragaje ko ubwo yakoraga isesengura ku ibahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, iyicarubozo n'ibindi mu magororero, yasuye amagororero yose uko ari 18 u Rwanda rufite. Mu byagaragaye nuko umubare w'abantu bafunzwe ugenda ugabanyuka, bigatuma ubucucike mu magororero nabwo bugabanuka ku kigero cyo hejuru. Imibare igaragaza ko ubucucike mu magororero bwagabanutseho 24.3%, buva ku kigero cya 34.3% bugera ku 10%. Komisiyo yasanze abagororwa bose bari mu magororero ari mu 74,553, barimo abagabo 68,944, abagore 4,773, abana b'abahungu 516 n'abana b'abakobwa 20. Igororero rya Rubavu rifungiwemo abagera ku 6,214 barimo abahamijwe ibyaha bya jenoside 1,206, mu gihe ibyaha bisanzwe bangana 5,000 ndetse n'abandi bagera ku 8. Aha niho rero hari ubucucike bwinshi cyane muri gereza zo mu gihugu hose. Komisiyo igaragaza ko ubushobozi bw'iri gororero ari ubwo kwakira abantu bagera ku 2,480, bityo ko ubucucike muri iryo buri hejuru ku kigero c'38.7%, bisobanuye ko iyo 38.7% irenga ku bushobozi bwaryo. Mu igororero rya Rwamagana hafungiwemo abandi bagera ku 17,046 barimo abahamwe n'ibyaha bya jenoside 2,258, mu gihe abahamwe n'ibyaha bisanzwe ari mu 12,788. Igororero rifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 13,797, kuri ubu rifite ubucucike bw'123% ugereranyije n'ubushobozi rifite. Igororero rya Muhanga riza ku mwanya wa gatatu mu kugira abantu barenze ubushobozi bwaryo, aho rifungiyemo abantu 6,544, barimo 700 bafungiye ibyaha bya jenoside. Bucucike muri iri gororero bungana 24.6%. Igororero rya Nyarugenge rizwi nka Mageragere ryari ricumbikiye abantu bagera ku 10,000 ndetse n'abandi bagera kuri 785, barimo ab'ibyaha bya jenoside 1,226. Ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira nibura abantu bagera ku 8,662. Ubucucike muri iri gororero buri ku kigero c'24.5%. Komisiyo yagaragaje ko igororero rya Rusizi rifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 2,500, ariko yasanze rifungiwemo abantu bagera ku 369, barimo 792 bafungiye ibyaha bya jenoside, no kuvuga ko rifite ubucucike bungana n'22.7%. Igororero rya Gicumbi naryo rifungiyemo abantu bagera ku 369, barimo 303 bafungiye ibyaha bya jenoside, mu gihe rifite ubushobozi bwo kwakira abantu 2,870, bisobanuye ko ubucucike buri ku kigero c'6.9%. Igororero rya Huye ari naryo rifungiyemo abaregwa ibyaha bya jenoside benshi, ricumbikiye abantu bagera ku 10,146, barimo ab'ibyaha bya jenoside 3,841. Iri gororero ubusanzwe rifite ubushobozi bwo kwakira abantu 9,700, bisobanuye ko rifite ubucucike bw'104.5%. Ku rundi ruhande, igororero rya Bugesera ryari rifite abantu barenze ubushobozi bwaryo kuko rifite ubushobozi bwo kwakira abantu 2,800. Komisiyo ikaba yarasanze ifungiwemo abantu bagera ku 2,879, barimo ab'ibyaha bya jenoside 1,017. Ibyo bivuze ko ubucucike buri ku 2.8%. Mu yandi magororero atari mu bucucike, irya Nyamagabe riri ku isonga, ubwo komisiyo yasanze rifungiwemo abantu 1,839, barimo ab'ibyaha bya jenoside 833. Rikaba rifite ubushobozi bwo kwakira abantu 335, bisobanuye ko abafungiyemo bagize 63.5% by'ubushobozi bwaryo. Igororero rya Mulindi rya gisirikare rifungirwamo abasirikare bakoze ibyaha n'abasivili bakoranye ibyaha n'abasirikare. Komisiyo yasanze rifungiwemo abantu 610, barimo ibyaha bya jenoside 12. Rikaba rifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera kuri 800. Igororero rya Musanze naryo iri mu ryafungiwemo abantu benshi kuko hasanzwemo abantu bagera ku 4,886, barimo 150 bafungiye ibyaha bya jenoside. Rikaba rifite ubushobozi bwo kwakira abantu 5,000
887 bivuze ko abafungiyemo bangana 82.9% by'ubushobozi bwaryo. Igororo rya Ngoma rifungiyemo abantu bagera ku 1286 barimo 325 b'ibyaha bya jenoside mu gihe bifite ubushobozi bwo kwakira nibura abantu 1500. Ku rundi ruhande igororo rya Nyanza rizwi nka Manga, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yasanze rifungiyemo abantu bagera ku 5233 barimo ibyaha bya jenoside 3542. Igororo rifite ubushobozi bwo kwakira abantu bafunzwe 5500 bivuze ko aho ryari ryakiriye bari ku bushobozi bwa 95%. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu kandi yasanze igororo rya Nyagatare rifungirwamo abana bakoze ibyaha ririmo abana 647 barimo abakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na jenoside 63. Iri gororo rifite ubushobozi bwo kwakira abantu 650, bisobanuye ko ubwo hakorwaga ubugenzuzi ryari ririmo abantu bangana 99.9% y'ubushobozi bwaryo. Perezida wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu Umurungi Providence yasobanuriye inteko ishinga amategeko ko kugeza ku itariki 31 Kanama 2025 urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora rwayigaragarije ko mu magororero hari hafungiyemo abantu bagera ku 71,561 bangana n'103.8% by'ubushobozi bw'amagororero barimo nk'uko bagiye babigarukaho.